Sidang pandang nan bunyi, sambinglah salam hari pertama. Membuat saka bukannya ambo taga nak bakaranu laisa izin silang nan jopangka awal kalam mula rundingan salam ta'azim dari ambo sidang pandang nan bunyi sambinglah salam hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Tanah Datar dan rombongan IKPL Nagari Padang Lawi dalam rangka penutupan Pacu Jawi oleh anak Nagari Padang Lawi disambut dengan silih cancang ayenda putui dan tari piria sekaligus tari pasambahan. Selamat menyaksikan.
Berapa? Assalamualaikum kami ucapkan kepada rombongan dan baru tiba Rasulullah Pehawi digadang melihat rombongan dan Allah tiba hari nan galuk pane orang menjamu di barangmu hati nan aru cami rombongan dinanti ku ingat tiba seiring balam jubarabah barabah lalu balam mandi pucuk cimpaku orang patahkan seiring salam nanju sambah lalu salam kembali ampun jurilah kami mohonkan tanamlah sirih tanamlah pinang tanamlah aku di halaman cabai sirih gatoklah pinang kaganti salam bajabat tangan sekian sambah jopanita
Jago sih lu.